Sani Bülach Chongde Chogan Chimpunang, Rangjagi Kanjeba, Yongi Gunja Punya Lana Machibe Uti, Zambi Shidin Debu, Jino Konsakямgu Chimpucho, Nobel Shidi Singda, Bishi Zene, Longo, Nishu Tsargu Shibuku, Gesangi Tude, Garden Subject Shushin, Swiss Stan Ligdenshi, Shumanilia, Tujichi Limbugi Zirim Shamse. Ich begrüße euch zur Feier der 29. Jahrestag der Verleihung des Frieden-Nobelpreises seiner Heiligkeit den 14. Dalai Lama und zur Feier der Danke Schweiz und Liechtenstein. Zerim Tangbudilea, Kellen Gindu Namegi, Chinagi Junzu Nambatang, Zetonamne Kawaribe, Kindu Yongi Lana Mebe Uti. Jigden Shidin Debun Jino Konsakямgu Chimpuchogi, Kuba Tondri Rimbuchi, Dungyapi Netang, Rilin Chiebe Ngundu Sudi Shuti Ngasui Shuguyin. Durch die Mönchgemeinschaft des Tibet-Instituts Rikon hereingetragen, gefolgt von den Ehrengästen.
근데 와근디 칸다기 도시 기라지기 라바 예배고죠 탑상기 초에 기라지기디 냠도를 샤로치 수도 고지디 파마인데 긴데가 긴데와 그 유행에 된줄이 오두잖아 대제래야 미만 되가네 고티네 표기급 친부 기로 비교 Jetzt wird die tibetische Nationalhymne von der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein gesungen. Ich bitte alle aufzustehen. Samaya Sharona 대제래야 게제 바오바못 남기 치도 냥의 구두 춘지기 아제 까마직 난교 Jetzt folgt eine Schweigeminute für die Gefallenen in Tibet. 까마직 좁스는 베이
ni gewe shabden thang dinji molam sungdu tenjung gi suja dan disi dembush nangyu. Die Gebete werden jetzt angeführt von der Mönchgemeinschaft des Tibet-Institut Rikon. In Folge werden Tee und Dessert serviert. Ramjan Jave Sanso Maleba Kando Jaya Chabe Jodega Seshi Gele Gunjo Yishi Munjo Tenje Lame Tsona La Daja Dusho Chabe Sonde Kanje Gombo Tenje Jazo Ye Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Chubara Chenje Chenye Kunse Chenda Nyamjo Ben Dede Adeje Yeshe Jume Chame Tenda Dembe Jengo Do Shave Yedama Lazo Tamje Daja Dejo Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Chubara Chenje Pando Yende Lunzo Chile Nawa Drogma Jazo Taze Tenze Dobjo Nawa Laye La Ramja Duso Jawa Tamje Daja Dusho Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Drobara Chenje Sibe Rungra Muso Jungdo Shewa Naja Nobel Same Meyo Kusa Give Betiso Atambe Chuje Sonama Daja Dejo Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Drobara Chenje Sibe Chungoro Jongla Cheba Dede Muso Jove Yeshe Nandara Doje Chanle Meje Varejo Pabe Gende Tamje Daja Dejo Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Drobara Chenje Kanje Shedan Ye Tede Do Dedo Nyamja Rove Tejo Nenjo Lamsa Trula Tronze Be Neso Bawo Kandre Sonamat Daja Desho Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Drobara Chenje Doje Change Kada Chaje De Menda Rave Tedo Nyumo Tenda Tenze Jongve Toza Je Yeshe Jende Teso Jazo Daja Dejo Chabe Sonde Na Kanje Gombo Tenze Jazo Koze Meshe Geja Rab Tenje Shende Lunje Drobara Chenje Delara Lome Jaje Chonaman La Shudra Nine Kube Soda Nise Nime Sonorana Vedaso Kanjon Drove Kunje Mawa Losa Tenze Jazo Ye Sanso Mejo Mejo Mene Shoshe Yendra Doje Nyebe Aje Kewara Jazo Yume Topten Ramjan Java Kunje Zebe Go Nindo Chavara Sonve Noje Chele Gumbe Novo Nyembo Chen Sheba Shejen Lunje Drupjara Dede Zode Kasa Nange Go Luje Mazo Sedo Tandro Tode Chodo Kundo Radara Vegese Shese Zemo Jejo
Chana Beme Chenlava Deze Jen Taso Ninje Sonso Tame Kashin Druve Cheve Ramye Ne Kusa Chuncho Jazo Taje Mejo Seje Jave Chenlava Da Tenje Lua Mebe Temba Dage Lasa Dabe Tut de de la nyondo osho teme de jaze benga she nyanjo drola poje dago tuzman de she se da loma je dage tembe benga de go se je ze yonzo tobe de zamle yambe pende badoj denze kedan drube jevo na cheje namje chawa peva mezelene chabe yone be pame duge na ve nyamda sogane ze muge jiba gweshine de garajazo uyo chebara kanjo chede jendo na najo lalu bunge zemer mege jombe chada chime junyodo chebe tuje tobo nyemo tenje nyebe lanje je ranshe nipo jibe nyingje mizu jibe tsona lando me yonzo chanze zabe belash rene nindo nabe debe de yonzo pejo rawa zame Pendo chuse sonde gaten la chebe kesa nyowa nyodos Penda denze chapse ranche le chebe luso lonje yondan Kawa jata drube jebo nama chenze gwende tuje jomwas Lona gombo jere sewa je seje jave jenga kanjesh Yonzo jaje melama kanze bandre san dindire nyoto chaba Nando chunye same dende dan chosuma tuje toda denze Lende lume dende daja dembe melo geme nyondo osho kare rave kobe shingava so pendan dewa malu juve chere sewa denze jazo shabe seden bado denjoro che chado kolo jebe jabo don jendo kebara sambe sanje kala kande de la de dem zomba jere sela cheba ame yewa che nazo medo dan tishe dube nasa cheja Musha yidu chudre jazo senama shinjo jo Die tibetische Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein führt jetzt einen Tanz des Glücks vor.
도지 아노 파산 체리 파도께 난소 야롱 자시 쇼바 세바테 자시 베자시 쇼바야 타 베자시 쇼바 경규 개왕아 림부치 퉁베 투이네 이베 나이야 진짜 자ዌ라마 림부치 쳐 저방이기 부산로 저방이기 따서 난나무 슝구루 까보다 교함에 벨하신기 쇼바다부 페가리 까보다 이고 집에 나그 슝구모 천안이 제중아 난소 야롱 자시 쇼바 세바테 호자 공가라와 까샤 니가 삼기 틸라 레바드니 밀란바 누구 무슨 누라바 누구 라소 게라기 수수 다가라 나소야 루자시 쇼바세바데 보통에 공가라웨 까샤티가 잠게 틸라 레바드니 밀라모에 모바 누구 무수 돈두라 파 누구 샤샤 마기 깨리라 제보 교제 민두베 셈도 캬니 미게바 팔레다 풀레레 두고 라소 셈도 캬니 미게 발레다 불랭이 수규나 나소 야롱 자시 쇼바세바데 티 타로라가 빌라기 딩세가도 세비피데 두상아 티키기랑 두상메 게가 토데 잠게 겨워 탐색해 봐. 이거 채무초. 놀이야 계산 보내간도 샵적현데. 나도 열로 다시 쇼바 세바다. 놀이 계산 보내가라 레바 가스지 가베 다시 마마루야.
三年对不基督呢，给些那么的了呀，突切学医。Wir bedanken uns ganz herzlich an die Döber Welfare Association Switzerland. Simbunangyu. Deya nyamshi delya tuchi
danke vielmal an die Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein. Nein, den Sie repeat. 이 뒤댕기 제고단 제외 순션한교 Der Präsident der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein hält jetzt eine Begrüßungsansprache. 진호 공사장교회 전부 초라 고슴 구바치비 구자 응어도 표현해 등대 집교남배 군대조보 고섭된주 공호 무르도지라 초당 그리고 주고 경기 케르무제 유배 라디오 견디 넘버 유럽 지디 공호계 완제라 유럽 지디 공호 상도 참발라 드네 지소 넘버兄弟的兄弟妹妹所做的故障넘버 드네 지나 군대 미마 참말로 도마 스위스 리겐슈타인 디소기 초주 센터네 참마 참지 테스트를 쉬고요. 다데 네 가면슈에디 드링하스데 현som나에기 미국의 전다디 도스모른 나의 주의지래 때디 나버서에게 망고시고 말에 나버서 킹기래 마스테 로타바 나디요래 들이 나에디 나버서 개만한시 진호 공사장교회 전부 초라 노벨 싱다 표시에제네 로 이사고 고백이 today ta andende Swiss Liechtenstein shumani la tuche shuegi mixe je woji dos anyamdo kodu shuyore tadi tirde jobegi malas thunda zo de dosre ta jamguru mochela nove singda phuedi malas jigdengi samreton shebena tadi 생다 기타 세 토쇼도 어디 도스 피버래 이내 겸거름 버치기 제팅 어때 공부해봐야나 안데 너베 생다 기 생다 되기 답에 겸거름 버치기 제팅 띵을 못 뱉대 자손하시 띵을 보다 개천부 여버되기 술지에 비게다 되기 생다되기 선투에 요 말을 쉬어이 다단데 생다표에디 지동국적 기준 그거로나도 스피버래 한디나라 가리세어 쉬어나 겸거름 보지기 표백이 간요 셋업체도 시벨 람기토네 배전나그 도스 한데 미시베년도 구십다 미시베년도 저명의 대기 탑람기 돈에 아니 나게 요송사 대기 아니 체도기 체도 생다도 피워지르샤 안대 가서 때 공부시해봐나 점그름 버지기 다 제팅기 제팅다 뱃대 디 제팅디 점그름 버지기 제팅 첨부디네 다 뱃 술준주지 마지 차대요 말에 다 나라서 표버 속이니 캥게래 점그름 버지기 투기 공시에 숨 대수직비게 공부시해봐나 뱃 할레위기 다 뱃대 생다 다 너베 생다 뱃대 태모 망부 피우고 했더래 너베 생다래 단도야 내세야 토어들이 요바나 한 점그름 버지야 피우고 했다 뒤에 태모 망부 표현에 다 되게 마디에 더 차대요래 제가 말았을 때
투제 제군나체 말아서 그런 거도 쉬워나 대 다디 들대 좀 나체 대간데 잡전다 한가면한 게다 근데 망고 중국에 대한데 나버서 파서 워싱턴에 또 근데 제 가면한 흘려 쉬고요 때 뒤에 단지게 야보래 이내 전다 제셔도 가르도 쉬워나 점거는 뭐지기 다중에를 쉬워나 시래 제디 자수나 시비게 띵사보다 자치보여와디 나라수기 원수인 토바지다 텔라 제수 이랑 쉬워다 대까지 상토바지 고고도스 한 뒤를 봐야니 점거는 뭐지기 걸업 나보다 점거 뭐지기 공시에 나시 증하우스 때 주베기 탑시 쉬고도스 디레스 나토바나 나스 때 디레 노벨 생다기 현som 첨부 초백이 은 전다 야부 초벌에 수행이 다드네 전다 니버디 된데 녀를 쉬쉬래 추수가반에 공다 추수 개배포도 수수 주마니라 투지체 수행이 믹세 제리스도사 고리슈요래 단나버스 칼리칼리스 데시그레 추정아바스는 아스테 지게 군주 셰바스 페기주 디나라 나버스 마부케 마마 킹기레 데 마리오 페르체 아니 그마인디 프레지던트 니체 스타트 프레지던트 지체 한테네 군주 지게 군주 셰바드레 도스 페기주 한디캅소 나버스기 가수슈나에 안지게 걸업 그런 난디 야부세로 나서 주기 한데 코라심바이나 페밀라 나바큐드 남규네 베테 갑교 첨부나 등기들에 한데 투주도 나제 들때 제 페디운 데 칼럼 나보다 들라 야부센제 가수다 섬지도 야부슈로 나서 주기 근데 투제 주에디 나도 제일 감에 연구래디 제조숑 다들 가샤네 도사 테페 나버지레 디 개구는 뭐지 자가 사도라비게 샵소 커제로 투주 페기 요선산 디 아니 로 투주기 송지 토네 아니 가스테 지고 말에 잠링 용라니 페바 카와쇼에네 소수기 쇼세 유미다 한테기 쇼라 투주레비 슈나고레 디 나바소기 산주다 탈람다 딘데토네 시요레 슈에이 한데 디나시제 디도 송고징 아스테 드리도스 믹세기다 제림치도스 디요레 다드네 디데 렌솜나기 제고고라다 디금스틱제 한데네 지당기 미망토네 내저 망고슈에테 다데데 강가슈데바는디 다다 되게 말해 제상 내주 계제 니숨 쉬어야나 가제디 jam고를 붙제 지교 값소 차로 나게래 한 달라 나게래 송겹 나게래 자상라 가서데 투제 쉬고에 지 단다 도스 레데유 문제 제반나 데리데 냠도 나나 삼송 티군드 텐데 쉬제 아니 코로나 버서라 데리 군드기 디지제 셀라다도 스님도 있잖아 사바레데 이네 들때 투지에 쉬에기 레귀든 나도연디 군드 망분님도 제반나 디다다 디기면도 디 아주 미제다 딘데기 돈에비게 당사 말에 삼젠도스 드린나 도스 트디슈에 중마송 아니 집교갑기 달라난게레 고송 달라난게레 아니 남버솔라 제마 투주지 셰바 소도스웨제 마스테 투주 체슈에기 아니 수지다 수지도사 표기 예수에 디 남버속이 공부하셔로나 양아스테 남버소데 가지 집교가서 차로 다 차례도서 한 레벨 야보나요 딩아즈야 다스 제치 모델 가면 들때 님도 도스 트디슈에 중마송 한 제마지게 도스 님도 디 수지 표기 예수에 안데네 니즈니 바체라 남버소 망부 다디 킹기요레 지강고티
지간 거라 가정에마 디 군두 집교 가서 소쇼네 강나마 세라지 롭스나 요래 단다디 지게 진다지기 수고 봄직나기 요백이 나와 유스 제제니 세라나 요래 다디 시고 봄직디 나라스테 미마기 누가나라 조소 디 지도 주지 세버 주드나 가라 조소 디 시고 봄직디 난게디 walter kam 제디 고라 globe trotter 기 디곧 담보 고종에 된데리샤 비게 다디 비게 챌린지 담보 고종에 되리샤 globe trotter 기 헤라 walter kam 도스키 nguinaso 아니 고라라파 디바도 로딩 준주시 표제 토체나 슈베인 따단다데 숑데기 토네 차리지 표제니 가리비게 남고위원회 도사 나이 슈웨이 디남버족이 공부하셔로 난 지간그 토네 제 마조 나라 테스트다 디 카셰게 텐데 야티 삼주 텐데 테스트 용고되기도 근데 카셰게는 도사 야샤게 대화치게 나게 텐데도 이도 토네 대원하게 총소 근데 단대자라 참말도스 대원하게 참말도스 파 대워시원이 두주게 당기면도니 따다 되게 하고 뭐소 제자디 강배 지간 고디 단당할 때 투미나라 조준시까지 조유 되게 비게 내게 차시 되게래 안티 가면한 거에다 도시제 다간다지게 간주기 미마나라 답이게 지와 망부 여버디 어스테 미마르마 세세시가지 용기 근데 조준 소소네 어스테 조소션이 된대션에 되게 유 양지게 어스테 조준원의 삼단제 산에 양지 초초 된대제제 두주도 지적자니 미마르마 지간 걸마 대시 표현되는 용거래 안티값소 미마 강마마 필요나 안티값소 가서대 세시 표기 남아서 비게 아니 지와til래 나티값 나로나 안소소 공주위원회 티값소 나이 고급 용거로와 제사 남아서기 대고라 지와나게 여버된 가서 하고 그 제사 디 투미나래 가면 총소 니디 투미 소중나래 도스 가면 용거래 미마라 비게 세세 야보치 고고버디 마저 개침부 시기요 아니마 미마라 리베제도 마도세 세세지가 자기 이 디갑소 티와 나로나 니 비게 도디나에다 티와나에다 아니 소소 공주소에다 딘데지 용거레스 주에이 다드네 조dom데라 다디 나바소 마베킹기레 공어 던주 다이제 교뇨라 포교 도사 피겨레 제산디 데링아스테 고급디 신제 아니 공어 던주 초라 다디 표템베 첩시 된다라 로망 외롱가 도사 샤데 토요레 안테 나스테 토질레스 기 슈에기 고급지도스들이 심기에 어디 제라 나스테 공업기 거로 두배째 나스테 제림 지게 도스 트레디슈유 안디 갑송야 고네 가메슈 용그레스 슈에이 아니 다들 진호 공사 겸고 좀 보초 고지샤베 계자 템바타 공기제리 공도 배워쇼서네 뭐람 잡으시고요. 참아 토치나. Puri miman tsozu chone sungche namla tuchi shugui. Di jili ya sanne pulab khane shina simbi shuye. Zerim guba sanne horge pulab chuwa namde simbi nangyu.
Wir bedanken uns an den Präsidenten der Tibeter Gemeinschaft von Schweiz und Liechtenstein. Die Tibeterschulen haben für uns Tanzdarbietungen vorbereitet und als erstes die kleinen Kinder der Tibeterschule Horgen. Als nächstes bereiten sich die Tibeterschule von Rikon vor. Dejila Sane Rigon Lobjune Tatina Runa.
Sane Hogan Pulup Chuanam Simbuna de la Tuchena and Tijela Sane Rigungi Pulup Chuanam Shina Simbunangu Dine Sane Horgan Tadinarona. Wir bedanken uns an die Tibeterschule von Horgen und als nächstes folgt eine Tanzdarbietung von der Tibeterschule Rikon. Sane Rigun Pulup Chuanam Simbuna Tuchena and Tijela Sane Horgan Pulup Gabanam Shina Simbunangu. Vielen Dank an die Tibeterschule von Rikon und als nächstes folgt die Tibeterschule von Horgen, die großen Kinder. We compare. Здесь именно Мадран. No, c'est le temps. Ok, combien est-ce que أسد نور أين؟ أسد نور أين؟ أسد نور أين؟ قبل شو اسمه تصير؟
Hello, okay, feel of the woman name, to share. Who is something when she belongs to you?
Sana Hogan Bülach Gimbanam Simbuna und Dalai Tuche Shui. Nochmals herzlichen Dank an die Tibeter-Schule von Horgen. Sobe Toto Herr Thomas Bülach Sungshen Nangyo. Jetzt hält Herr Thomas Bülchli, Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetischen Freundschaft, eine Ansprache. Respected Khen Rinpoche, with the monks community of Rikon, dear representative of His Holiness the Dalai Lama, Ngodup Dorjila, dear members of the Exile Parliament, Chitu Samdo Chambala and Wangchela, dear Norbu Zamdala, President of the Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein, and dear Vice President Pünzela, liebe Präsidentinnen und Präsidenten der verschiedenen Organisationen, liebe anwesenden Tibeterinnen, Tibeter und liebe Freunde Tibets. Der heutige Anlass, weshalb wir hier eine so reich mit kulturellen Darbietungen beladene Feier zusammen begehen dürfen, ist für uns alle ein freudiger. Es ist die weltweite Anerkennung der unglaublich wertvollen, ausdauernden Einsätze seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lamas für eine friedvolle Welt und darin für einen gewaltlos geführten Kampf des tibetischen Volkes für Gerechtigkeit. Diese Anerkennung seiner unermüdlichen Aktivitäten für den globalen Frieden durch die Verleihung des Friedensnobelpreises vor 29 Jahren hat der Welt damals die Tragödie Tibets ins internationale Bewusstsein gehoben. Nächstes Jahr, 2019, werden es 30 Jahre sein und auch 60 Jahre, nachdem seine Heiligkeit und 100.000 Tibeterinnen und Tibeter vor der chinesischen Gewaltmaschinerie ins Exil flüchten mussten. Das kollektive Erlebnis dieser unbeschreiblichen Brutalität durch die chinesischen Kommunisten hat über all die Jahrzehnte im Exil und in Tibet selber jedoch nicht etwa zu irgendeiner Art von verbreitetem, gewalttätigem Widerstand geführt. Nein, unter der konsequenten Anleitung durch seine Heiligkeit, den Dalai Lama, entwickelte die tibetische Diaspora eine gewaltlose, kulturell reich unterlegte Widerstandskraft gegenüber den dauernd aggressiver auftretenden chinesischen Okkupanten und ihren Emissären rund um den Globus. Heute reicht schon das Hissen der tibetischen Flagge an einer Straßenecke in der Schweiz, dass die chinesische Führung der schweizerischen Regierung droht, einen Staatsbesuch des Strongman Xi Jinping abzubrechen. Was für eine eindrückliche Macht, die sich so vor der mystischen Kraft zweier Schneelöwen und der Sonne auf der tibetischen Flagge fürchtet. Dies nennt man echte Gewaltlosigkeit, wenn man eine Supermacht von 1,4 Milliarden Chinesen mit dem Wedeln einer Flagge zum Zittern bringen kann. Auch wenn dieses Zittern natürlich hauptsächlich aus Wut entstehen mag. Dabei wollen wir natürlich nicht vergessen, dass sich Menschen in Tibet selber das Hissen der Tibetflagge nicht erlauben dürfen.
und auch sonst welche gewaltlosen Proteste durch die KP-Schergen brutalst unterdrückt werden. 154 Menschen konnten dies nicht mehr ertragen und haben ihr Leben durch Selbstverbrennung beendet. Die Gesellschaft Schweizerisch-Tibetischer Freundschaft setzt sich mit ihren Aktivitäten hier in der Schweiz dafür ein, dass die immense Kraft, die aus den inspirierenden Gedanken seiner Heiligkeit zu einer globalen Ethik mit universell gültigen Haltungen und wertvollen Handlungsmustern führen können, verbreitet wahrgenommen werden. Politisch arbeiten wir mit den Tibet-Organisationen gemeinsam daran, dass die Situation Tibets in unserem Land im öffentlichen Bewusstsein verankert bleibt. Dies könnten wir noch viel besser, wenn sich noch mehr Tibeterinnen und Tibeter, wie meine Vizepräsidentin Lawang Ngorkangsar und meine zwei Vorstandskollegen in der GSTF, Tashi Kadakpa und Temba Darshing, zu einer Mitgliedschaft in der GSTF durchringen könnten. Übrigens kann man auch ganz einfach Mitglied bleiben und muss gar nicht viel Aktivitäten zeigen, außer den Mitgliederbeitrag zu bezahlen. Für das 2019 will die GSTF über das ganze Jahr hinweg der Schweizer Bevölkerung zeigen, was das tibetische Volk an Schätzen mit ins Exil gebracht hat. Wir kehren also den Spieß etwas um. Statt Merci Schweiz wollen wir sagen, danke, 60 Jahre Exil-Tibet in der Schweiz. Wir legen den Fokus, übrigens auch das Tibet-Fokus-Magazin wird sich dem widmen, auf die vielen Kulturschätze, die ihr Tibeter und Tibeterinnen uns in die Schweiz mitgebracht habt. Etwa zum Beispiel Momos werden sie zu den neuen Spaghetti oder Chapales zu den neuen Pizzas. Die Schätze in den Museen von Zürich und Basel, Gruyère und Terwil wollen wir beleuchten. All die tibetisch-buddhistischen Zentren, allen voran natürlich das Tibet-Institut Rikon oder die Tibet-Shops mit ihren käuflichen Kostbarkeiten, aber auch die über 30 Tibeter-Schulen an den verschiedenen Standorten mit ihren Tanzkünsten, wie wir sie heute auch genießen können. Oder wir kennen den Jordan auf dem Santis. Und dann natürlich die traditionelle tibetische Medizin, die ja unterdessen sogar in der schweizerischen Gesetzgebung durch Padma 28 einen Anker gefunden hat. Damit wir diese Schätze der Schweizer Bevölkerung präsentieren können, sind wir auf die Zusammenarbeit mit den anderen Tibet-Organisationen und besonders auch mit den Sektionen der TGSL angewiesen. Gerne werden unsere GSTF-Sektionsverantwortlichen auf die Thymis zukommen, um lokal tibetische Schätze ins Rampenlicht zu rücken. Diese Aktivitäten stehen dann ganz im Zeichen von 60 Jahre Exil-Tibet in der Schweiz und damit auch in der universellen Ethik seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Lang lebe seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama. Pögyalo! Pögyalo! Pögyalo!
Zozo Herr Thomas Brückli Chone Suchanawala Tuchena. Wir bedanken uns an Herrn Thomas Brichli für diese Ansprache und